Zdravo. Nije me bilo odavno jer sam imao nekog posla, ali nisam bio u zatvoru. Ja sam tajkun i ratni profiter. Mi ne završavamo u zatvoru. Fudbalski klub Velež iz Mostara podnio je zahtjev Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine da predstojeću utakmicu koju klub igra protiv Borca iz Banja Luke sude strane sudije. Normalno, iz Veleža se boje da će na utakmici sudija biti jedan HDZ-ov čimbenik koji će raditi po jasnim direktivama da Velež ne smije osvojiti ni boda. Strah je naravno opravdan, ne govorim ništa drugo. I nije Velež jedini tim koji je ikad bio oštećen od strane sudija u prvenstvu Premijer Ligi Bosne i Hercegovine. Mnogo klubova se mnogo puta izjasnilo o suđenju. Borac iz Banja Luke je bio oštećen nekad. Sarajevo, nema koji klub nije bio oštećen. Klubovi često govore i o regularnosti, to jest neregularnosti takmičenja. Govore o istupanju iz lige. To se nikad nije desilo. Nijedan klub nije istupio iz lige, niti će istupiti. Ništa drugačije neće biti ni za 20 godina. Ili više. I dalje će etno-nacionalni interesi koji sjede u savezu gurati pojedine timove u vrh tabele, a drugi u dno tabele. To će raditi svojim neradom u savezu i instrukcijama kupljenim sudijama će krojiti tabelu. Potrebna nam je čitava društvena i građanska revolucija protiv nacionalističkih gnjida. Ali, nažalost, brod tone i ljudi napuštaju brod. Čak i pacovi napuštaju brod. Svako ko želi neku vrstu normalnog života, koji želi perspektivu, ko želi da može da radi bez da ga vlasnik ili gazda pljačka. Znači, hoćeš da radiš, da dobivaš pristojnu platu po dogovorenim uslovima. Toga nema u Bosni i Hercegovini. Mogućnosti za to su minimalne. Zato je više od 500 miliona ljudi u zadnjih 10 godina napustilo Bosnu i Hercegovinu. Odlazi ko može. Mladi, progresivni ljudi, željni slobode. Tako, pređemo veselo na temu Semira Efendića koji je napustio SDA i postao je novi lider stranke za Bosnu i Hercegovinu. Semir Efendić ima velike ambicije, kaže za opće izbore 2022. godine. Citiram, rekao je: ja bih volio da rezultat bude takav da barem na nekim mjestima ne trebamo nikakve koalicije. Ako bi koalicija bila neophodna poslije izbora, onda bi se o njoj razgovaralo. Ali je bolje da za njom nema potrebe. Dakle, rekao je da je nekad bolje biti opozicija nego gubiti vrijeme u koalicijama. Ima mnogo stranaka i logično je da će mnoge stranke osvojiti mandate. Ne može jedna stranka imati više od 50% glasova, znači apsolutnu vlast. U demokratskom društvu je to skoro pa nemoguće. Što se tiče stranke za BiH, vodio je dakle Haris Silajdžić koji je oborio aprilski paket ustavnih reformi 2006. godine. Tada je država imala neku mogućnost da krene naprijed. Prošlo je 11 godina od kraja rata. 10 godina i nekoliko mjeseci. 10 godina je bilo mnogo vremena tada. Međutim, Silajdžić je oborio ustavne reforme. Svi su krenuli opet na svoju stranu. Milorad Dodik je postao ultranacionalista. Tajkuni na vlasti želi apsolutnu vlast, pa imaju u stvari apsolutnu vlast. Kroje nam živote u potpunosti, uništavaju sve od prirode i ekologije do fudbala, odnosno nogometa. I umjesto da se borimo za bolji život, ne za državu, nego za nas. Država je samo vozilo kojim mi idemo u svoju budućnost.
Društvo, to su ljudi u vozilu i kakva je atmosfera među ljudima. Ako je dug put, bio bi dobro da pazimo jedni na druge, da možemo da razgovaramo. Znate te neke, ovo je metafora naravno, razumijete. Ne. Ovo naše vozilo, kojim su mogli da se vozimo u budućnost, ono je razbijeno, točkovi su skinuti, nema stakala, ohrđalo je uništeno i svi su nekako prepušteni svom nekom. I dalje guramo ovo vozilo, čak ga nosimo na svojim plećima. Prošlo je 20 godina, evo je 25 godina nakon rata. Teže je i gore je nego što je bilo krajem 90-ih. Teže i gore je nego što je bilo 2005. 6. godine. Znate li što je 25 godina? Djeca koja su rođena prije 25 godina danas počinju sa osnivanjem porodica. Neki ne završavaju studije još za koju godinu, neki jesu već završili. Ko će da troši svoj život na nemoguću misiju, na borbu protiv ovih tajkuna nacionalista na vlasti? Imamo to da ako kažeš svoje mišljenje, dobiješ prijetnje, a nekad možda završiš u bolnici ili pod zemljom, zavisi šta kažeš i kome kažeš. Dakle, još uvijek se ljudi boje u stvari za svoj život. Ne možeš da se boriš protiv ovakvog sistema ako sistem ima takve podanike, dovoljno njih koji su spremni da te danas ubiju za ono što ti misliš. Želiš da imaš normalan život, ako to tražiš, ako tražiš bolji život za sebe i svoju porodicu, za svoje unuke, imaju etnonacionalisti na vlasti dovoljno podanika koji su toliko ekstremni da će ići do kraja. Završit ćeš pod zemljom u najgorem slučaju. Zato ljudi napuštaju brod. Život prolazi. Da li da se borite ili da prihvatite sudbinu i napustite zavičaj ako možete. Onda prihvati realnost, okreni se Bogu, okreni se vjeri i čekaj smrt.